pekari. Komšija, što si jutros neraspoložen? Ostavila me žena. Pa šta ćeš sad? Burek s mesom. Kaže tašta zetu, kad umrem kremirajte me i prospite pepeo po dvorištu. Zet odgovara, ne može, kad dune vjetar pa da se vratiš u kuću. I kako te uhvatiše u švaleraciji? Dođe joj muž, ispriča joj vic, dobro, i kako je bilo poslije? Ja poče da se smijem iz ormara, ebali ga vicevi. Izašle dvije žene bez muževa van i kako su se kasno vraćale kući malo raspoložene, uhvatila ih je hitna potreba. Vide one groblje, preskoče ogradu da se sakriju. Prva se snašla kako je znala i ostavila svoje gačice pored jednog groba. Druga je otkinula komad lente s vijenca i time se poslužila. Ujutro jedan muž zove drugoga. Ne znam šta su naše sinoć radile, ali moja je došla kući bez gačica. A drugi kaže, ti si dobro prošao. Moja je došla sa komadićem lente na kojem piše, nećemo te nikada zaboraviti. Mirso i 3. divizija. Muž i žena gledaju horor. Žena, joj, majko mila. Muž, prepoznala si je, jel da? Žena kaže mužu, ti si ono svakog petka igrao s ekipom nogomet? Jesam, ljubavi. E pa, javi se na telefon. Golman ti je trudan. Šef, hajmo se kladit da ću ti pokvarit dan. Radnik, može, nećeš. Šef, dobio si otkaz. Radnik, znam, sinoć mi je rekla tvoja žena. Na radiju Dalmacija nagradna igra, pitanje je, kako se zove Isusova majka? Alo, jesam li u programu? Da, znate li odgovor? Znam, gospa. Ime nam treba Mate, ne vaše, nego od majke. Kata. Došao fudbaler u crkvu da se izjada popu. Popu, zgrešio sam, opsovao sam na utakmici. Dobro, sine, dešava se. A kako se to tačno desilo? Pa igrali smo utakmicu, ja sam napadač. I dobijem loptu sam pred golmanom, šutnem i on mi odbije loptu u korner. I tada si naravno opsovao. Ma nisam, nego smo izveli korner i ja udarim loptu glavom, ona pogodi prečku i golmana i opet ode u korner. Tada si sigurno opsovao? Jok. Opet smo izveli korner, lopta se odbije do mene, ja predriblam 2 igrača, obiđem i golmana, šutnem. Kad protivnički igrač rukom odbrani gol, to je to, tad si opsovao. Ma kakvi? Uzeo sam da šutam penal. Do đavola, nisi valjda i penal promašio. Tata, šta je to abortus? Pitaj sestru. Ali tata, ja nemam sestru. Pa o tome ti i pričam. Fata razgovara s prijateljicom. Znaš li da je Ajša umrla u snu? Au, kako će se samo iznenaditi kad se probudi. Išao Haso kod doktora da traži lijek za ženu. Šta joj je? Pita doktor. Ne čuje dobro. Koliko je oštećenje sluha? Ne znam tačno, ali ću ispitati. Vraća se on kući i još iz dvorišta pita. Fato, šta ima za ručak? Nema odgovora. Kad je bio na kućnom pragu, opet upita. Fato, šta ima za ručak? Opet nema odgovora. Ispred kuhinskih vrata opet upita. Fato, šta ima za ručak? Opet se niko ne javlja. Onda uđe u kuhinju i primaknuvši se njenom uhu upita. Fato, šta ima za ručak? Ama krompiruša, 3 puta sam ti rekla. Zabolio muju stomak pa ode kod liječnika. Liječnik opipa stomak i pita. Kakva ti je velika nužda? Velika, brate, velika, da nije ne bih ni došao. Ne pitam te to, nego kakva ti je stolica. Drvena, a i stara vala propala skroz. Ama čovječe,
Razumiješ li ti mene koliko puta ideš van? Od kada svane i ne ulazim u kuću do večeri. Govno mu jo, kakvo ti je govno? To još, gospon doktore, nisam probao. Autobus Tuzla-Sarajevo. Samo što je krenuo, mali mu Ica do šofera. Jesmo li stigli u Semizovac? Nismo. Sjedi, ima još dosta. Nakon 10 minuta opet. Jesmo li stigli u Semizovac? Nismo. Sjedi, ima još dosta. Nakon 10 minuta opet. Jesmo li stigli u Semizovac? Nismo, bolan. Sjedi, ja ću ti reći kad dođemo u Semizovac. Mali Mujica se vrati na sjedalo i zaspi. Šofer zaboravi na njega i na ulazu u Sarajevo mu kaže da je prošao Semizovac. Putnici, shvativši se, izgalami se na njega i rekoše, nema mu druge nego nazad u Semizovac. Kad stigoše, šofer probudi Mujicu i reče, Semizovac. Mujica izvadi čokoladu i počne da jede. Pa jel ti izlaziš u Semizovcu? Ne, ja idem za Sarajevo, nego mi je Nena rekla da ne smijem otvoriti čokoladu do Semizovca. Čovječe, što se ne oženiš, vrijeme ti je. Pogledaj se kakav si, podočnjaci, vjerovatno si bančio cijelu noć i jurio žene neočešljan, košulja ti izgužvana, spavati se, malo se osjećaš na viski, a pogledaj mene, opeglan, naspavan, kravata, odjelo, sve na svom mjestu. Pa sad kad odem kući, čeka me ručak, novine, kafa, ženica na vratima, pa mi cvrkuće, pa cvrkuće, pa cvrkuće, pa cvrkuće, Bog je ubio, nikad da stane. Zaustavlja policajac auto pun romskih muzičara. Šta je, momci, žurba neka, a? Vozili ste preko 110 km na sat. Izvini, druže policajče, žurimo na svadbu, sviramo i pjevamo za dobre pare ako stignemo na vrijeme. Hajde, dosta izvlačenja, daj ličnu kartu. Jao, ne znamo ništa od AC Lukasa, može li neka druga, majke ti? Mladoženja pita svećenika koliko treba platiti za vjenčanje. Običaj je da se plati u proporciji s ljepotom mlade. Mladoženja mu pruži 100 kuna. Svećenik se približi mladenki, podigne joj veo da je pogleda i kaže mladoženji, pričekajte da vam donesem kusur.